kuba umushoramari yashora imari ye mu gihugu runaka agakoresha abaturage bo hanze yacyo ni ibintu bamwe bafite ubunararibonye mu ishoramari bagaragaza nk'imbogamizi ku ntego z'ishoramari mu karere k'uburasirazuba bwa Afurika. Ibi kandi ngo bisa n'ibangamiye ishoramari ku ruhande rw'ibihugu bikeneye gushorwamo imari, kabone naho ushora imari yaba yabonye inyungu. Ni naha Jane Narunga ukuriye ishami ry'ikigo STIN mu gihugu cya Uganda, ikigo gishinzwe guteza imbere ubucuruzi no gucirikanya n'abashoramari mu karere k'uburasirazuba n'akamajyepfo ya Afurika, ashingira avuga ko akiri urugamba mu kuzamura ishoramari muri aka karere. The policy frameworks which we have, amategeko dufite n'amabwiriza ku bashoramari abara igihe kirekire, imyaka 10-15, noneho ugasanga ntitwigeze tunita kuyagenzura, ugasanga noneho ibyanditse ntibishyirwa mu bikorwa nko gutanga akazi. Dukeneye kuziba icyo cyuho tukita ku masezerano tuba dufitanye. Sinemera ko bituruka ku baturage badafite ubushobozi bwo gukora, kuko nko muri Ethiopia bazana abashoramari b'abanyamahanga ariko bagashyiramo abanyetiyopiya bakabigiraho mu myaka 3 bagasigara babyikorera. Somebody from outside, but then they put there an Ethiopian to study, to be able to learn from that person. So after 3 years, the Ethiopian take over. Uretse kuba Narunga agaragaza igisa n'urugamba rukomeye mu gukuraho inzitizi zituma inyungu z'ishoramari zitagera kubo zigenewe, hari abandi babona ko akwiye kujyaho itsinda rikwiye gukurikirana iyubahirizwa ry'amasezerano abashoramari basinyana na za leta, ariko umuturage akungukira mu ishoramari rirahatuye. Uyu ni Cyrus Nkusi ukuriye ikigo gishinzwe imiyoborere n'iyubahirizwa rya demokarasi muri Afurika. Hagomba kujyaho ahubwo n'itsinda cyangwa se komite ibanze kiga ayo masezerano. Hari ubwo tugenda tukumva ngo miliyoni cyangwa miliyari 40 z'amayero cyangwa z'amadolari umuntu akihutira gusinya, ariko utabanje kureba ibikubiyemo ese abanyarwanda bazagira nyunguki. Hari ubwo aya mafaranga ashobora kuza ariko bakayasubira nayo ndetse bakajyana n'ayandi. Ibi Nkusi avuga abigaragaza nk'ibyatuma abasinya amasezerano ku nyungu zabo bwite bagabanuka, inyungu za rubanda zigahabwa agaciro. Ikindi kandi ngo ntiyemeranya n'abavuga ko kutabona akazi ku gihugu gishoyemo imari bituruka ku bumenyi buke n'ubushobozi, kuko binashoboka ko mu masezerano hajyamo ingingo zisa umushoramari gukoresha bene igihugu bakigira ku bazobereye iyo mirimo. Ku ruhande rw'u Rwanda ngo uburyo abashoramari bemererwaga gukora mu Rwanda busa n'ubugiye guhinduka, aho hazajya harebwa niba umushoramari ayishora mu byiciro igihugu cyashyize imbere nk'inganda, mu gihe mbere umushoramari yakirwaga hatagendeye ku byo yabashoyemo imari. Ikindi kandi ngo masezerano leta igirana n'abashoramari ingingo zirengera inyungu z'umuturage nk'akazi zigomba kuza imbere, cyane ko abashoramari babagabanyirijwe imisoro. Freddy Karemera ni umukozi ushinzwe kwandika abashora imari mu Rwanda mu kigo cy'igihugu cy'iterambere RDB. Urugero ndi bubahe mu Rwanda nuko mu Rwanda ishoramari twemerera umushoramari kuba yazana abakozi 3 yifuza ahisemo ku giti cye. Nukuvuga ngo abasigaye bose azana kugira ngo twirinde icyo kibazo kijyanye n'ubushomeri mu gihugu, twirinde ko atanga akazi ku banyamahanga gusa bo hanze cyangwa mu bihugu byabavuye. Tumutegeka ko tugendera ku ibyo twita labor demands mu gihugu cyacu. So itegeko rero ryacu rya employment cyangwa rya investment rikagaragaza ko abo bakozi 3 ashobora kubazana tutarebye ibijyanye n'ibyo bize, ariko noneho kubasigaye bose ashobora kwinjiza mu gihugu tukabanza tukareba ese turabafite ku isoko ryacu. Niba tubafite ese kubera iki agiye kuzana abavuye mu bihugu byavuyemo. Icyo gihe tumwemereye kuzana abavuye mu abatari abanyarwanda, biba bivuze yuko n'ubundi ishoramari nta gaciro bizagirira igihugu cyacu mu bijyanye no gutanga akazi. Magingaya mu ishoramari maze kwemererwa mu Rwanda rifite agaciro ka miliyari 1 na miliyoni 600 z'amadolari y'Amerika, miliyari 1 ni y'abashoramari b'abanyarwanda. Ntibishobora kugabanya umubare wa bamwe mu bashoramari b'abanyamahanga badatanga akazi ku bene gihugu, bikaba byagabanya ibipimo by'ubushomeri ku ruhande rw'u Rwanda. Gusa nanone bisa n'ibigisaba izindi mbaraga mu yubahirizwa ry'amasezerano y'abashoramari nk'uko abafite ubunararibonye mu miyoborere y'ibihugu bya Afurika babigaragaza. Ubushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare bwo mwaka wa 2016 bugaragaza ko mu bantu 100 bafite ubushobozi bwo gukora 13 muri bari abashomeri. Iyi mibare y'abashomeri mu migi isa naho iri hejuru kuruta mu byaro, kuko mu migi iri hejuru ya 16% mu gihe mu byaro ari 12%. Icyakora ngo u Rwanda rufite gahunda ko mwaka wa 2020 rwaba ruhanga imirimo 200,000 ku mwaka, gusa imibare iheruka yerekana ko u Rwanda rugeze ku 140 ku mwaka.